benda iya roh bedereng mundi motoranya pak ngucap lemen lepole lah jadi le nyapo penyakit jadi jagela ben bu bahan jadi sesekut jadi lemen lepole kadang pengajian ini kepada penyakit tak terutama bini wah ikabi kuyang yang kuy kabi lu siapa sing ngabas iya letih arwan di toron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para alim ulama, para masyayikh, kong langkong ajunan semulja Kiai Haji Mawardi, pengasuh pondok pesantren Al-Karamah, ajunan semulja Kiai Haji Khalil Zain, ajunan semulja Kiai Haji Lutfi Zain, terseteja para kiai singonceng abdina lora baidawi kadinto tokang pokolang mulai gila posang sambil mau kiai mau anda ko ojen. Alhamdulillah mantip onega tada ondem sekali semolja Bapak Haji Imam Husairi sarang Bapak Musyafa PJ Kepala Desa Larangan Bedung beserta seteja aparatur EPON, seteja panitia penyelenggara Haul Akbar Pujuk Pasarian Pakengsean, seteja para rabu, para bele, para tetangga, para undangan, rahimakumullah. Ampon kapra di tengah-tengah masyarakat khusus Epon di daerah Pamekasan. Minabi bulan Muharram bedeaki acara haul tempataki di area makbarah, di area makam. Apa napa makbas bede di area makam mata bede ning masjid atau ning lapangan. Pertama, setejana panitia ingin menggugah dek ke masyarakat bahwa laku tempat kaula ajunan persinggahan kaula ajunan gak dinto bede makam. Makam panikah para rabu tempat keramat, tempat nakoen keng barokana pengajian mangken ni kema pernah keng doa agia dertaki pernah terus malar muka dergi kubere para rabu emot ke masalah makam makbarah. Dan gula berani mengistilahkan bahwa makbarah Kak Dinto juga dalam compok Roma, rumah masa depan. Jadi Roma Kak Dinto beda dua, beda rumah masa kini, beda rumah masa depan.
rumah masa kini combon panjenengan dalam panjenengan sesemangken tempaten, tapi rumah masa depan engki gak dinto terminal kita menuju Allah nyamana barzakh kota bekopur setampak kabadan kaula ajunan adasar Gusti Kanjeng Nabi gak dinto di dalam setong riwayat hadis Imam Al-Bukhari ceritaake dalam kitab Fathul Bari. Kanjeng Nabi gak dinto Nabi telasen bapak ibu miyosah ke tempat sholat gak dinto sholat id antara pamiyosah ben pakubereh gak dinto jalan namun tut jalan lain. Idza kana yaumul idi khalafat tariqah rawahul Bukhari. Bila ledepak kasodepak ka are telasen khalafat tariqah Nabi nikah abidai jalan. Jadi umpama masjid gak disah nikah papa miyos lebat gak dinto kubur lebat gak disah muter. Ponapa tocuna Ibnu Hajar Al-Asqalani ada buakin tujuan tak sami jalan pamiyos saban pakubara sopaja liyazura aqaribahul ahya'a wal amwata sopaja Kanjeng Nabi bisa acabis alengki kelepelena seki odi maupun sesubung omor. Tentu berarti minabi aziarah acabis kering odi ben acabis ka orang si ampon sobung omor berarti kan beda tempat mun ring odi engki compok masa gini mun orang si ampon sobung omor adalah compok masa depan sampai tata keramana juga sami mun acabis ke compok masa kini kotu ngolok salam acabis ke rumah masa depan juga ngolok salam. Bon malah para rabu bidabi acabis kecompok semasa kini nalekana abak ngolok salam orang sebeda icombon belum tentu oning saya rasa ngolok salam paling gun beda bel lagi oh tak langsung ngangkui HP abdina ampon beda itu lemah tapi minabi pujuk oh tabak bengesepo kaula ajunan sebeda imak baropanikah saya rasa sing ngolok salam nyaredep oning tadi itu hadis sahih oning saya rasa ngolok salam asalkan sebelum masabung omor orang ini kenal ben orang sesabung omor kotu ale-ole panjenengan binabi aja bisa ka orang ale-ole oleh kabar silaturahim sekak ditujukan ale-ole binabi aja bisa ke rumah masa depan napa le-ole doa oleh pemausan. Nah berarti secara tak langsung semakin gak dinto sedajana masyarakat si akompol niat de gak dinto keng aca habis sekebenge sepo ben bujuk sebede gak dinto lagi niat aca bisa ben gak dinto eka geli semakin je beda acara kalaben kati gak dinto beda sampungan ruhani antara orang odi ben si ampon sobung omor karep arep pernah malarmu ke ngaul ya barokana pon kak ditok tahu saja ngelanceng semangken kak ento beda bujuk nyamana bujuk pak kengsian ini kaki ibu romator saya nyaman ada sioning bujuk nih sini kejet pokon bujuk nih ngani kepon cirina tada sioning saya nyaman pada bujuk pandan bedening nyalaran nyamana pujuk angin pujuk angin beda pelumpungan bekeramat nyamana pujuk pereki tetibuna tahlil al-fatihatu ila pujuk pereki terus ke pereki ini tahlili semakin bararabu dan gula teronong kilah katipon apa beton kaula benajudan sedaja se ampon odik ning ya akhir zaman gak dinto se bisa niro lalampan orang sepo-sepo mulai dadi orang bagus karena dabuna Imam Malik bin Anas la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha
orang odik ning akhir zaman gak ditoja ipon tak kira bagus sampai orang nikah ngelakonin dalam pan bagus seelakonin bener yang lembek nikah kotu nih kita terangagin karena mungkin nikah dat ngudadan dan nak pati tahu katengka okay. Semetadaan katengka nikah mungkin para rabu teknologi nikah teknologi kian mun lembek setero aing emesak pai sabak igelas ya toraki ka kiai mungkin ngakui nikah pun nikah mun beda onjengan nak kanak dat ngudadan setiti senoman pas waktu waktu ngocak aing kurang dua bahasa nikah ya nom yonta lagi yoper ya nom seret pai batak cerat tadi tak pati beda ampun tata kerama bener ini pon nak kanak dat ngodadan makin beda inovasi salaman gak dinto kan kutu kecup malam moding dalam keterangan marin asalam tanangan tibi sekecup bongguan engki at-takbil kecup leh kak dinto makin ikebaynyar anyaran benak kanak dat ngodadan asalaman pai sabak ke pepe no ta bedeina beda kon di kalangan tangdan laporan deh pak laporan ini lekak dinto mun etorot para rabu buddhu dek budi pas sajan tada tata krama pas tada santre ka kiai ka santre Ki Buru, Ki Haji Mawardi menceritakan gak ditoba desiasta akin orang yang ikhlas jepon Ki Gejapok ke zamana abana beliau kak dinto abangun masjid tak pakai bejar bid abidan pahi beri obang 500 rupiah ni kesarang ke sepo pas ide buyak mun ega belia lebar atau besarong pas berangkat jaipon entar ke pasar pelumbungan ger pikiran pas saya tak cokop san ledepak ke keledek ning oning bah beda orang dateng dari lauk ning oning pas atanya jaipon boh dari di mana ya kalamban padahal tak kenalnya ning oning bah beri pese jan 500 ya pas kena lebar ban sarong Allah ini kepada Arab nih kampun janda budi jentanda semakin ni kor-okorna pese munda pese tak bisa bener apa punten coba embian bangun masjid pas toka ngajak bajar mun tak miring maki kuban sani tegur ban kiai sareng kiai mai pamiring tan kuban janyak banyak debu ke majar tak majar panjenengan ini kemakin para rabu si kebadaan nah ngiring kita kaji dek rem pujuk nih ke ongkuna para rabu abdi nemator telo pujuk panikah para rabu siap tinamul jaaki kekuatan spiritualnya tauhid dan luar biasa ke Allah nika konsep pertama jadi tauhidnya luar biasa ke Allah sambungna luar biasa ke Allah jadi karena ampun sambungan ate luar biasa ke Allah maka orang yang kapanika tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan orang terus terang ni kepujuk muntak peradu ke Allah mak pas naja orang kerja jagat kada nik jak terus bener jual genar para dadi asar malam maka boleh berdebu ma aqbala abdun ilallahi ta'ala biqalbihi illa aqbalallahu biqulubi ahlil imani ilaih hatta yarzuqahu mahabbatahum wa mawaddatahum tak ngadep atena ka bulan Allah dak kaajunan epon Allah kalaban atena berarti kecuali Allah bakal mengadep
dek ka ate na orang si andi iman, dek ka orang si ngadep ate na dek ka Allah, sampai orang kapanika rezeki aki leburi cintai ben manusia sa kebekpina. Saya kenal ke Maimun Zubair jak ring kuno ning TV. Boleh tak tua capis tan, apa boleh embian. Rujak setan benih ning Indonesia, setan benih Mekah. Lepas hakel nangis, gula gingginga, gula gedeng sambil nangis ni kesak sambuk. Kok mana nangis? Cengkok tak kenal. Gini apa punten? Lepas solawat saya melolo maos makin bah ngetren viral yang nak nama gitu. Sa'duna fid dunya sesini ka guru. Fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Kapi makin ni melantunkan qasidah itu. Apa? Burle ke Maimun Zubair. Terus ke burle ke leburi ban orang. Apa boleh ka orang? Mun orang agak dito asampung ka Allah. King munda sampung ka Allah Taala. Malarat orang yang senang ni. Isaku gampang ni. Isaksi bagus perpan mate. Malarat ni. Paling pun berpan gima berdi perpan ing pesarian pasar debu nika orang bagus napa orang coba bagus ada apa mak kompak letuli mare bagus iki ampon tahlil mulai laku malam Allahumma Muhammad oleh debak karo mana kegisah dek demam ben mak ngojak bagus deh tangdi satu teh bejerja bama ngojak bagus je tak nyaman cak kihai si ada bu ya bening ya sepaling-paling apalang setan agak ditu ampon apoluan tahun bila bada orang entar ka kuburnya pakai itu ting pos apa porak dok karena apa tak milih ajam tak milih telur berbenur telur padahal lematena ampun oleh dupolo Allah susah padahal persaksian itu akan mengantar kita ke surga amin. Nah, ini kan boleh jadi pelajaran boleh tak ben suram ben nodik nih kan lagi tak mau nodik sering bilang nih ngomor toseket tosegemi bulangan cigi beda satu selangkong muntak kali pa cito yip nga nyaman kento ki beda ki tiap dos somat sampang mungkin umur satu segemi ki beda fatihah ki seger mungkin 45 lah kepi beda kencing manis nyapah kolesterol nyapah dulu tak tahu gula lepan berpan kali masuk masak ya alpo pak demi spare part apa asli pak tak kok yang tak asli sedang udin mun sepo ni spare part asli gu tanggu tongo iba baru perokokan makai sepo kerja ya masa gitu kentat di pamasok cedek penyakit jantung mak nyeman Allah go sepo hat sehat ya masakin masya Allah sedang udah nih kan tahu nih lepas terapas kape eki pengapuran apa tuh coba ada potran kiai makin kita pati sehat beda penyakit makin anyar napa nyaman TBC usus iya juga perok pada TBC pun lembak TBC rekan betok paru-paru saya usus pada TBC oh pun tahu nih tersehat kapin terlanjang umur amin kini kayak kepenting nih kaki beda orang ngucakin karena kakanan lambat tak ngakan deh aduh dia nyapa bentar bu pokoknya terapas deh mun bangun tak jauh punya makin nih ke beda dokter si tanda ngakan nasi ngakan dua buah menurut kan nasi dah takut
tuh ya Allah Arab jangan punya kedua apa nih jangan mau kedua tak tahu kan kebite kan buki odi pas tangakan apa gini mau punten dijak panakit gak dituduh 10% dari daerah belum 10% dari pikiran kerja penting jak bi terlebih pun tidak masalah wa kulu washrabu wala tusrifu daer enom sebenting tak bi terlebih kemun masalah pikiran para rabu ongguan jat belum 10% nggak laki nembian andi penyakit darah tinggi ngake ngakan sate betakuk ben sambian saya ngak komat terus sate nak kita ngopak kita yompak tek kideun Niki, pon. Tiga pertama lagi, pon. Nika lasar bolan nika. Senomor 2, pujuk nika saya perlu ika gali ben panjenengan. Orang nika tenang asabab ridha ben yakin. Asabab ridha yakin. Beda sahabat asmana Abdullah ibni Mas'ud ada bu. Innallaha ja'ala raha war-rauha bi'adlihi wa qistihi innallaha bi'adlihi wa rizqihi ja'ala raha war rauha fir ridha wal yaqin songkuna Allah kak dintoh kalaban keadilna Allah ja'ala raha war rauha ada yakin ketenangan dan kesenangan kak dintoh fir ridha i dalam ridha wal yakin ban yakin ridho kapaparinga Allah yakin bakal bada apa tolonga Allah ya ada stres dah jangan ridho nerema kapaparinga Allah yakin bakal bada bantuan dari Allah ingat pemimpin nih kepada Rabu saya rasa harus jadi pemimpin bagus pemimpin nggak itu pemimpin agama maupun pemimpin dari kepemerintahan nih kata akhirnya sepeh dari seeko cain orang bener jaring di odi sabiasa boy bakun tak lem sepeh kan beda debu Imam Syafi'i sini ke gula masuk akal nih ke debu nih dari debu Imam Syafi'i man dhanna ayyaslama min kalamin nasi fa huwa majnun qalu anillahi azza wa jalla salisa salasa wa qalu anin nabi sallallahu alaihi wasallam sahirun majnun dabuna dadika mun bada orang yang kah abaan terus selamat dari bentana orang gini ke si andi ngak gini ke pengatero ngak gini ke berarti gila duca Allah baik kocak ben Nabi Muhammad apa boleh guna apa Allah ikojak nanjan salah satu pangeran dari setelok duca pangeran beda telokan pas Allah salah satunya Nabi Muhammad ekocak sahirun majnun ekocak orang gila Nabi Muhammad nih saya ketemu Imam Syafi'i ada bu fama dhannuka biman dunahu fama dhannuka man huwa biman dunahuma pas jarem mepikir nabaan duca Allah ekocaen duca Nabi Muhammad ekocaen apa boleh sederajat di baban Allah dan Nabi Muhammad pas ekocak nore tak bisa dan anak makin nonsen omong kosong jelas gi dadi mun jan gula mun sampeyan pokon mun tak salah ke Allah lekat mangkat lho mun mikir bentan orang bangun Roma lopot salah nyombang tak nyombang bangocak mapah Romari pada iya mapai pada iya lucak tak keneng nah ya leneng du besen siapa beda orang beli motor anyar pak ngocak jabu ke sambuk mun ke mabara arapa aru makin di motor anyar len ngiridit arapa jak ngicok tau len ngicok duma usin geng mon orang sekudan ngak gini kah lekas kek tabu sejaipun Abu Lais As-Samarqandi sengarang kitab Tanbihul Ghafilin gak disah orang gak ditojaipun minabi lebur dengkian ke orang jangan ika moso benikmat Allah sedengkian nih jangan ika moso nikmat ya jangan tahu le rezeki nih saya kedengki jadi paring ini nikmat ben Allah sedengkian jadi pasepeh pada rumah pada orang di andi pas sampean bang koca wa andi wa bila abak seteronga ruah bagus ini nyaman
toh tero benda iya roh benda yang mundi motor anyar pangucap lemen lepole lah jadi lah capok penyakit jadi jak gelap pun buk waan jadi sesekut lemen lepole pengajian ni kan raja ganjaran bener kengdeng kadang pengajian ni kepada penyakit tak terutama binian wah ikabi aki kuyang yang kuy kabi dosa apa sengabas iya letin arwan di bitorot embian adua terandi dah iya letau sanya banyak bentar ya kita mau undang kati lagi boro Haji Imam Musyairi ada budar banyak pelian lamareh toren naremah cak nyak banyak bentar bener engki orang ni kamu pelian mau menang saya rasa menang tahu sakit jangan nyaca harap pemak menang cok nyak pesen menang cok nabur ya cak paling kepada nabur jadi mempelian saya tak nabur Ndo jua doak ning jetepang kabur lebur nembian pangocak mon pelian pada apan pangocak bang kota bojong kuat duh dah ada kita kata apa kapir ya kapir do jak masuk ced udah manom do kapir do bisa aja mohon guntong doa an-nadir kal makdum yang jarang bagaikan tiada kayak rata-rata sini kak kru ikadur jamaah tabligh berde sa calon kelibun ajubaan pah berde tulis nah kula mon keng paste malar muka tetia mon keng tetia kabagusan tere paste ya kuat keng gula tak andi bese alhamdulillah oleh 145 gula mari pelian ngeseh ning itu lemara ubed kai kadur kadisa anu niki masduk pak calon gini saya kala gini deteng dia gula dia apa tatungan nih kiri puk tenah kok bi gule tuti ustad kini ke letos 45 Munda aman tak bisa tak bisa makanya gula agak istilah beda visi misi kotuba ada visi bener repot gula mah makin sengocak tak bisa dan makin nggak bala hokoma pakun tak kira-kira nggak kigian gula nggak bala hokom pak ngocak menang jauh makai roi habisi engkau oleh apa letih tak bentah salah tak bentah salah ya kira apa benar Allah berharapu sebetan gue seperti peti ngak nih kamu nak keadaan dua beda remah